الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa oyo atusobozeisa okuba nga tusala salata al-asr ey'olunaku olwaleero mu mwezi guno ogw'emizizo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayikirize eswala yaife, nayizaako okusalira ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyatuyidira n'ediini ey'obusiraamu, yagisomesa mu kiseera ekyali ekizibu, yawaayo ebiseera bye yabanga agisomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasule mu birungi byereere. Baganda bange abasiraamu, nenda twidukanye ku nsonga enkulu ate nga abantu abasinga bungi bagibisaamu amaiso. Omusiraamu buli oyogera ku kigambo swala abona nga ajiidi era abona nga oli mumalira biseera. Sekaivireyo naye nakwida tusomesa bwa swala yonka nemulese wano, aye nga wagiire wamulambulira wamutegeeza value oba swala neki, weyagaana nga ezira muntu aidi kusaala. Era olwisi oyingira mu muzigiti oba awantu wona wona wayemerera einuma w'abantu nga bali kusaala, mu butuufu wabona nga buli muntu alikola bibye, nga tulinga abali ku katemba kuba buli omu akola bimunumira, buli omu akola nga bwakola ki nga bwabona. Ate nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama qala sallu kama raaitumuni usalli. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakoba mu bubaka obwo yakoba ati basiraamu imwe musaale nga bwe mumbweine nga nsaala. Basahaba bo balina chance nti Nabbi bamubona ku sallallahu alayhi wasallam, basharuhu wa ashu ma'ahu, bamubonaku era n'okusaala kwebako ati musaale nga bwe mumbweine nga nsaala, bamulingirira. Ni Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatwala obuvunaanizibwa lamma urija ila sama, kuba eswala okutegera nga swala nsonga nkulu ino ezira ibada Allah subhanahu wa ta'ala giyasula Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuva mu dunia kumutwala mu igulu okutula ku swala. Bweba zaka yatuma Jibril, bweba sawm yatuma Jibril, bweba hijja era byayisa bubaka. Ayo bubaka bwa swala bwe bwatuuka Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Jibril yamukoba ati jolete Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era al-Isra wal Mi'raj mubidu bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaja mu igulu, bwe yatuuka mu igulu bamulalika ku swala makumi ameka 50 swala, bamulalika ku swala makumi 50 ngalina odisaala lailan wa nahara, swala makumi 50. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bw'abayira yayagana Musa alayhi salatu wassalam yakati Muhammad sallallahu alayhi wasallam bakulalike ku swala imeka, yakati bandalike ku swala makumi ameka 5, akati sebo eswala makumi 50 abantu bo tibajja disobola, tibajja kudisobola eswala makumi 50. Ndi kuwa amagezi era yewa Allah subhanahu wa ta'ala omusabe bakukendereze kuko. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yena byamusobera amuwaira amagezi tibaida kudisobola, irayo bakusaleku yairayo. Allah yamusalaku esala imeka dasigalana na 45. Era yagana Musa akati sebo edodo na ninji
45 swalahs you are joking. Ningi tibajja kudisobola. Yayirayo bamusala ku 5. Embeera yabaawo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ajja Allah bamusala ku 5 yawe wa Musa yajja bamusala yayira ati paka le batuka kusola imeka 5 ngana ne 5 bakoze eki baduke chwireku. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatuke wa Musa nga Nabbi asigaize swala 5. Nabbi Musa yamukubati sebo waire 5 abange bali na diti imeka kuncho na lwa imeka na lwa igulu ayira da akola ki dabalema meiwo 5. Nabbi emsoni da mugema kwati bana kabirindireyo kamali gajja ne imeka ne 5 yaira ne swala imeka 5 alayhi salatu wassalam ayate osala 5 alhasana bi ashri amthaliha osala swala 5 ayofuna empera da swala 50 kuba buli kirungi kyokola bakikubisamu emirundi emeka 10 kiba kitegeeza nti buli swala gyosala bagikubisamu emirundi emeka 10 waba ngoswalire swala 5 aye ng'ofunye empera da swala 50 kyendigezaako okutegeeza nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe kyatuuka ku swala yeesitukira bajja bamulalika kuki bamulalika ku eswala bwe kyatuuka ku kusiiba Allah yayisa Jibril zaka Allah yamuyisa n'ebindi byona Allah yayisa ngani Jibril ngaleeta ki ngaleeta obubaka. Kiba kitutegeeza kifa abasiraamu nti eswala yankizo ino mu ibadati edisigaire dona. Kyewobona Nabbi sallallahu alaihi wasallam eswala bwe bamulalika ku 5 atuse ku baswahaba be tibaidi bwe basala yabakuŋŋaanya nga bwe tukuŋŋaine wano yasala bwamala okusala baswahaba nga bamulingirire bwe bamala okusala yabakuba ati swallu kama raaitumuni uswalli. Naam musale nga bwe mumboine nga nkola ki olwo eswala yakola ki wallahi eswala yatandika. Nabbi yatandika okusaaza baswahaba paka na lwalero tukasala. Aye ekyewunisa ku kigambo swala nti baswahaba basala era swala bagitegeera ayo yagana nga abasiraamu tuli munsi muno aye nga swala tukali gitegeera. Eswala eri mu parts erimu ebitundu ebyo musiraamu ali kujja okusala byalina okwetegereza n'okwegendereza. Ekitundu ekisooka okikola ng'okaali kuyingira mu swala kiri kulya kwa swala aye nga ki ditamininga kinene ne swala y'okutuuka. Ekitundu ekyokubiri ni swala yene yaba ekitundu after swala. So tuina before swala twaba ni swala yene twaba ni after swala. Omusiraamu iwe ebintu ebyo byona oida n'osala mu masjidi obiyidde bulungi era obikola ng'owekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabikola. Ekitundu kino ekisooka kabla kuyingira mu masjidi wano kwida kusaala n'ekitundu ekyawuzu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatukoba nti la swalata liman la wudhu'a lahu. Eswala y'omuntu tetuuka eibanga lyamala ng'azira ki ng'azira wuzu. Ewuzu daifa tuyida wayingira mu kinaabiro wali wayingira mu kinaabiro awo eswala yo yafuire eyo wajja okuvaayo ng'ozira wuzu wasaala ng'ozira wuzu wafuluma ng'ozira wuzu. Olw'okuba abantu bangi tibaidi adabu qada'ul haja titwidi bw'oyingira mu kiigo oba mu toileeti oteekeibwa kwebisa otya. Wallahi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa n'omusiraamu okusitama ku kiigo oba ku toileeti. Ayo tubuuza abasiraamu twidi bwe basitama ku toileeti mu busiraamu oyinza okweyagala nga tetwidi aye nga mu busiraamu mazemu 50 years mazemu myaka 3 mazemu myaka 10 aye nga tiidi aye nga obusiraamu bwasomesa
era bakakensa batutegeeza nti omuntu nabbi yatukaa nti omuntu bw'aba yingira mu kiyigo alina kusoosaayo okugulu kwokwaki okwa ddyo. Yaba n'ebigambo byasoma byentayida kusomesa okwakono tikwaddyo okwakono asoosaayo okugulu kwokwaki okwa left ng'oyingira. bw'oba ofuluma wafulumyayo ki eddyo right. waba nedduwa dokola ki dosoma Allahumma inni a'udhu bika min alhubuthi wal khaba'ith. oba woba ofuluma wakoti gufranaka wafulumamu. aye bw'otuuka mu kiigo nabbi obusiraamu butusomesa nti bw'oba ositama wesigamira ino ku saidiyo tattaki'u ala jihatika lyusra. bw'oba ositama mu kiigo olina okusitama nga wesigamire ku saidi yaki ya left, toba half 50-50. ate tuwesigamira ku saidi yaki ya right, tuwesigamira ku saidi yaki ya right, ate toba 50-50. wabula olina kwesigamira ku saidi yaki ya left. lwaki? olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda omuntu ekyenda kino kyetwidde obulungi olubuto nti bw'oba oli kwenda ebikyafu bive mu mangu bwesigamira ku left oba okyanguyiriza, bw'oba half oba okizibuwaliza, ate bw'oera ku right kabiri wabanga olesa ebizibu. so bw'oba oyingireyo olina okutegeera adabu empisa edo doona ate bw'oba omala ekyetaago kyo ba muntu atakikola na wansi kuba omusulo buli gwewirira kitegeeza nti engoye dikoze eki difiire. bw'oba oyingireyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yatusomesa nti omusaada yeena atagezanga ku kugema ku bwereere bwe biyaminihi wa huwa yabulu. otakozesanga bwereere bwe okugema, otakusanga mukono gwo gwa ddyo kugema ku bwereere bwe ng'okola ki ng'oli kufuuyisa. tokikolanga mu busiraamu. bw'oba oli kwenda ogema ku bwereere bwe okozesa mukono gwaki gwa left, ti mukono gwaki ti mukono ogwa ddyo. wategeera bulungi nti omusulo guweireyo. abantu bangi bajja mu kiigo okufuna wuzu yakutuza. buli lw'okutuza bw'oyemerera oti omusulo guvaayo. buli lw'obanga okutukiiza, buli lw'oyemerera weyagana nga omusulo gukoze eki gukubiseemu, kitegeeza nti engoye okoze eki engoye odiise, era newuzu gy'ojja okufuna tejja kuba wuzu ki tejja kuba wuzu ntuufu. so nga ate oli kujja mu ibada nabbi sallallahu alaihi wasallama gyatukoba nti awwal ma yuhasabu alaihi bihi alabdi yauma alqiyama as-sala. ibada gye bajja osooka otubala yauma alqiyama bajja kusooka kutubala ki swala. eswala bweri eyaganibwa nga ntuufu kitegeeza nti ebisigaire tibaida nakubuuza. aye bweri eyaganibwa nga nkyamu kitegeeza nti obuzibu bukoze eki obuzibu bukwidiire. so kyendigezaako obategeeza nti tugezeeku nga bwe kisoboka okuba nga tufuna wuzu mu butuufu bw'okugifuna nga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yakola ki bwe yatusomesa. tulobe kutaamu muzaano kuba eswala gy'osaire saa ntuva kusala salat al-asiri. aye ziraidi nti enkyo onasala salat al-asiri bwiza okukya kunkyo nga nze nfiire oba bwiza okukya kunkyo nga iwe okoze eki nga iwe ofiire. so eswala gy'osaire gitwale nti nsonga ki nsonga nkulu ino kuba oyemereire oyinza okuba nga oli kwemerera mu maiso ga Allah olwemerera olusembayo nga tokairayo kusala salat al-asiri ngaeyo nesembyeyo, oba nga tokairayo kusala salat al-fajr oba salatu al-maghrib oba salatu al-isha nga tokairayo kola ki tokairayo kubanga ogisaala. so tulina paati eyo yaki eya wuzu eri kuli ya kwaswala aye nga ate contributinga kinene n'okutuuka kwa swala kwaki kutuuka kwa swala ey'omuntu. wuzu tuyidi bulungi ino nga bwe bagifuna ebiyungo okubifunisa obulungi, ebiyungo okola ki okubifunisa obulungi. ensonga eyindi ensonga eri mu kwambala athiyab. ennaku lino tulina enambala eriwo nti omuntu ajja yayambala ngaidye kusaala aye ng'olugoye lwayambaire eswala ye
lugiyita. Omuntu yayambala olugoye yayida mu masjid ngaye bw'ajja mu sujud empatanya dino dikola ki? Diboneka. Nga bw'ajja mu sujud t-shirt yesika yayirawa eitale, empale yesika yayirawa yayira wansi. Ekintu ekyo mukigenderere ino baganda bange okusingira erala ku bavubuka abali ku mulembe gw'okwambala ki? Balance oba fitting. Balance oba ki? Oba fitting. Ayambala balance empale yagisibira wansi, oba yayambala ka t-shirt nga kamumima katono kasigala waigulu. Buli lwaja mu ruku ukesika, buli lwaja mu sujudu kakola ki? Kesika. Twategeeza nti omuntu obwerere bwe buboneike ng'ate ali mu maiso ali mu ki? Ali mu swala ng'ate mu bumu ku bulombolombo bwe swala omuntu okuba nti abwika ki? Abwika obwerere bwe. So eyo yona nsonga nkulu ino okuba nti bw'owaide okusaala lingirira ki ky'oyambaire, kituusa swalayo oba tikituusa ki? Oba tikituusa swala. Abantu abandi basaalira mu bugoye, kino kirimainire kubakyala obuli transparent. Obugoye nga bubita omuntu bw'alwambala amaiso gakola ki? Gabitamu. Aye nga ayidde kusaala yayambala olugoye olwo yayida mu masjidi, oba ayambaire akagoye kampi nga tikabwika ki? Tikabwika bwerere bwe, yayida mu masjidi okwida okusaala, we yagana nga ayidde kusaala aye nga ate azira kyakoze ki? Azira mpeera yona yona gyafunyewo. Ekyo kiri ku saidi yakola ki? Ya kwambala. Embeera ey'okubiri ku kwambala oba ey'okusatu kwambala n'omuntu okwida mu masjid ng'oyide n'olugoye nga luliku ebifaananyi. Enaku lino abavubuka balina t-shirt de bambala nga kuliku agafaananyi omuntu ayasaime, kuliku basambi ba mupiira, kuliku kwegamba ebiwandiiko ebitategerekeka. Embeera eyebuzaabuza abaki? Abasaazi. So tikirungi kuyida mu masjid ng'oyambaire olugoye lw'ogyosaaliramu aye ng'einuma kifaananyi n'emberi kiki? N'emberi kifaananyi. Weetegereza olugoye lw'oyidye nalwo mu swala, olugoye lw'ojja okwemerera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, eswala gy'oli gy'okusaala, olugoye lw'oyambaire lutuusa eswala oba eswala yeba ki? Eba nkendeevu mu byambalo. Wano wenida okutegeeza olina okwongerako nti n'ensonga eyindi waira abantu abandi benda tugyogereku, aye tulina ogyogeraku man shaa falyuminu wa man shaa falyakfuru. Ayenda ayikirize atayenda akole ki? Alobe. Al isbal okwida mu masjidi ng'engoye dikola ki? Dikweyesa. Okwida mu masjidi okusaala ng'engoye dikweyesa. Watambula wava eitaleere wabitaawo woona waida ano, oba wava ebudumbuli eyo wabitaawo woona waida wano, aye ng'engoye dirira dikola ki? Dikweyesa mu itaka. Ensonga y'abantu tubenda tugyogereku, aye ife tulina ogibakobera. Aniigaaniige asanuka akole ki? Asanuke. Tituli wano kusiimya bantu, tuli wano kusiimya ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Isbal tinkola tiyandibaire enkola yaife basiraamu, la siyama nga tuyida mu masjidi okuba nga tukola ki? Tuyida mu masjidi okuba nga tusaala. So twetereze mu nambala ng'omuntu ayida okusaala. Ku nsonga eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagyogeraku, aye agitaako ensonga nga nkakali, yakoba nti thalathatun la yukallimuhumullah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alimun. Abantu babika bimeka? Bisatu. Allah subhanahu wa ta'ala tajja kwogera nabo ku lunaku lwa nkomerero, tajja kwogera nabo ku lunaku lw'enkomerero. Ekyo kirala. 1 tokyeta kya muzaano okubaawo nga Allah tali kwogera ate ng'oli mwetaavu yaali, tajja kwogera niwe ku lunaku lw'enkomerero. Wala yuzakkihim, Allah subhanahu wa ta'ala tajja kwejeereza abantu abo musango, kuba ku lunaku lw'enkomerero n'abantu bajja okwejeereza nti imwe mbasoniiwe, imwe mujje.
wala yanzuru ilayhim, tajja nakubalingako, tajja wayo okulingako. walahum adhabun alim, ate balina ebibonereza ebikola ki mu bantu abo abasatu bayogeramu almusbil, omuntu akola ki, omuntu akoyesa. Kati iwe kiri gyoli, iwe salawo, kuba okusalawo kukwo, okusalawo kwani kukwo, iwe mwene kola ki, salawo, aye nga amazima nago. Waire tutawo kiri oidi Abubakar yali ati oidi nze ndi nti oidi tutawo ensonga ki, ensonga kamala, aye nga amazima gasigala nga maki, gasigala nga mazima. So bwe tubanga tuyida okusala, buli musiramu wetereze mu nambala yo, oidi mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuba nabbi atukuba nti akrabu ma yakunu al-abdi inda rabbihi wa huwa sajid. Omwana Adamu wabeera okumpi eino ni Allah we subhanahu wa ta'ala, wateera omutwe gwe, watwera ekyeni kye wansi nga ali mu sujudi, wosinga okuba okumpi eino ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kyona nti akaseera ako kaki kamulembe ino omuntu okubanga okakozesa senga obanga oli kusaala okusabira mu Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyindi ku nsonga ey'okwambala, omuntu okusaala nga olisalire mu sleeveless vest nga amabegabega ago gwe gakola ki, gaboneka, ekyo kyona ti kirungi mu diini yaife yaki ey'obusiraamu. Ndibagezaako okubategeeza common mistakes abantu de tukola fi swala, kuba eswala gye mubona erina arkan, erina wajibat, erina makruhat, erina sunan, yaba ni mubtilat. Arkanu swala diriwo, wajibatu swala diriwo, sunanu swala diriwo, makruhatu swala diriwo, wajibatu swala diriwo. Kati omusiraamu aidi okusaala olina okutegeera ebintu ebyo ebitaanu byona nti bwenkola kino swala nfu, bwenkola kino nteekebwa kujja mu sujudu sahawi, bwenkola kino swala yange eba nkendeevu, eba ntuufu aye eba nkendeevu. Ebyo byona abasiraamu tulina okuba nga tukola ki, tulina okuba nga tubitegeera. Then eswala nga tujja okugisaala tusooka twalingirira n'ekifo we tujja osaalira. Mbategeeza nti tusookeere ku kigambo kyaki kya wuzu, toyera ku kigambo ky'okola ki, okwambala. Oli kujja kusaala ki ky'oyambayire, oli kujja kusaala oyambayire otya. Saawa eno tuli kujja ku kigambo ekyekifo woli kujja okusaalira wafaanana watya. Kuba kiwuli wantu nti omuntu alina okola ki, nti omuntu alina okusaalirawo. Woosaalira wali wathe okusaalirwa oba tiwaikirizibwa kusaalirwa mu busiraamu. Omuntu alida kuba nti nabbi yakoba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamufuulira ensi yona ki nga muzigiti ate nga ntukufu, kyo kituufu. Aye ate waliwo ebifo bitateekerwa akola ki, bitateekerwa kusaalirwamu. Tolida kujja mu toilet osaalire mu toilet mu baitul khala, tolijja kujja mu kigo kya ngamiya osaalire mu kigo kyaki, mu kigo ky'engamiya. Ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjanga akola ki, ng'abitoolamu. Tolijja kujja mu limbo osaale eswala ng'oli mu ki, ng'oli mu limbo ya faradha. Titulida kuziika muntu mberi wano mu masjidi, tusaalire wano mu masjidi ng'emberi eriyo ki, eriyo omuntu gwe baakola ki, eriyo omuntu gwe baaziikayo. Titusaala nga twolekeire kabur ate la nusalli ala al-kabur, aye tusaala nga twemerere ku ki, twemerere ku ntaana. So ekifo tetuli gy'osaaliramu kyona tulina okuba nga tukitereeza nti omuzigiti guziramu gafaananyi. Kwano omuntu asobola okuleetawo n'ekifaananyi yakitimbaawo, asobola oleeta ekifaananyi kya mukulembeze w'eggwanga yakisimbaawo, yaleeta ekifaananyi kya mufti yakisimbaawo, yaleeta ekifaananyi kya isebantu yakikola ki, yakisimbaawo. No, tituteekebwa kusaala mu masjidi nga twolekeire ki, nga twolekeire ebifaananyi oti n'ebyo. So ekifo kye tuli kujja okusaaliramu kyona kirina okuba nga ekifo kiyondo, ng'ekifo kitukuvu. Ensonga eyindi mistakes gye tukola n'okusalawo mu masjidi muno n'olundamu oti wano nze ensaalira era niyo embanzirawo wazira asaaliramu. Takhsiisul makaani fil masjidi,
wasalawo ajaluno ono yasalawo ati wano waire nzirawo wazira asalirawo. Bana emizikiti egyo giriyo era nze erina gyendidi nga niyo abanga azirawo tiyasalirwa muntu totyamawo ekyo kikyamu busiramu.